ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасаҳако, ҳавасаҳакои қанди бобош зиндаву сарбуланду хонобод бошем. хоб имрӯз хостам як видеои бобигӣ кунам нисбати ду блогери шинохтаи тоҷик, ду блогери тоҷик, ду блогери мусалмон, ду блогере ки ай тоҷикистон ҳастану не ки хорӣ аз кишвар ҳастанд, дар тоҷикистон нестанд, тарафи Россия дан, ҷодан Европа дан, ҷодан ҳамусун дардару хеда бародар. Яке ҳамноми ман Муҳаммад Эсем Шарипов, дигараш бобои Лангарӣ. Ман бобо ҳастам. Манам дар платформа YouTube каму беш сухан мегӯям. Ман ранги шумо ки блогерои бадбоҳи ман нестам. Ман блогерчаҳак ҳастам, бобоҳак ҳастам, бобояк ҳастам. Кам фикрҳои бобигӣ хеле ман баён мекунам. ҳар дута мегӯм. Ягом таи шуморо ман ғараз надорам. Ягом таи шуморо ман итааид болову паст кардани нестам. Фақат гуфтанӣ ҳастам ки шумо тоҷик ҳастен, шумо ватандор ҳастен, шумо мусалмон ҳастен. Ай шумо ҷавоно чӣ ибрат бигирам? фикри бобигӣ ман мекунам. фикрҳои бобигиро мекунам дар шумо ки ман чӣ фикр дорам. аз барои хотири Аллоҳ бас кунем. аз барои офаридгоре ки шуморо офарид, бобои Лангарӣ офарид, бобои Эсем Шарипов ҳамноми ман Муҳаммад офарид. аз барои хотири Аллоҳ бас кунен ҳами ҷанҷола. ҳами хел навороро бас кунен. ман ина гуфтамтун, хабартун кардам. Ягом тата ман таъриф намекунам. Ягом тата зурам намегӯм. Ягом тата прафам намегӯм. Ягом тата ҳақам намегӯм. Зур, ҳақ. фаҳмидӣ? офаридгора чӣ сухане мегем? чӣ дашному гапҳои қабеҳе мегем? фардо рӯзи қиёмат пурсида мешавем. видеои бобигӣ, моли мумин, хуни мумин, обрӯи мумин. чӣ моли мумина, чӣ моли мусалмона ба тороҷ бараӣ? тороҷ кунӣ, талаву тороҷ кунӣ, хиёнат кунӣ. чӣ обрӯи мумина брезонӣ? Дидӣ а? чӣ хуни мумина брезонӣ? абаша боз ҳам мегӯм бас кунен. шумо видеоҳое кунен, наворҳое кунен ки шумо подписчик дорем ба гуфтид блогеро, тамошобин дорем. шумо бас кунен мегӯм. накунен хеле видео. ба кӣ душманӣ дорем шумо? шумо абаша тоҷик ҳастен, мусалмон ҳастен, ай тоҷикистон ҳастен. барои чӣ мекунем? корое ҳастае ки корое ҳастае. ира аслан бояд хеле навор мекунӣ. мардум чӣ ибрат бигиранд? разбора ибрат бигиранд. ай шумо разбора ибрат бигиранд. ва ба мардуми сарбаланди тоҷикистони азизам гуфтанӣ ҳастам. ба мардуми сарбаланди тоҷикистони мусалмонам гуфтанӣ ҳастам ки шумо мусалмон ҳастен. ҳамон одамое ки комментаре менависанд. мусалмон ҳастен, имон доре. ай рӯзи қиёмат, ай рӯзи растохез, ай рӯзе ки мо шуморо Аллоҳи меҳрубон мепурса, шумо боварӣ доред? ваҳдонияти худоро шумо медонед? вуҷуди худоро шумо мешиносед? ӯ одамое ки комментаре менависанд ягон тад намехезен бигӯян ки бародаро бас кунен. ҳамин хел намегӯем. фақат Эсем Шарипов гапи туғрӣ, бобои Лангарӣ гапи туғрӣ, иш туғрӣ. ҳамин ду каса ҳамин вай кездем. гапи ягон тад туғрӣ нестай. бас кунен аз барои Аллоҳ. накунен хеле видео. ки ибрат мегирад? блогер ҳамун одаме боша ки охи ӯ як дарси ибрат бигиранд. як муаррифгари миллати тоҷик боша, муаррифгари як дини мубини ислом боша, муаррифгари тоҷикистони азизи сарбаланд боша, муаррифгари
манзараи зебои тоҷикистон боша, муаррифгари мардуми сарбаланди сарсупурдаи ватан боша. Чӣ хеле мардакен шумо? ба чӯ хеле ҳақорат мекунед? чӯ дашно мекунед? ана ки ҷа мебинед ки бобои лангари дашно мекунад. Не ки ана اسم شریف داشتم نمیکنم. اسم شریف آرام، یعنی که آرام طبیعته. نه که همون کچزور میبروری تیکی تو میبروری نشان میدی. آخرین بولانگره صورت چه میمونی کیم چیکار رنگی چی اوکی. آخرین ممکن نیست خیلی کارو ممکن نیست. دو داری عزیزان. من شما رو هر تا یک میدونم. یگام تا پاست بالانگی چنین نیستم. هر شما ای بچه هر شما کیم؟ هر شما مخلوقی خداییم. مخلوق گناه میکنه. هر دو گناه خب بخیزه اینه میگه بیغازی همین دو کس کی میخیزه در همین اینه میگه که من گناه نکردم همین من در طول حیاتم گناه نکردم بخیزه یک کس گفت زنه بگی من گناه نکردم ابا شاید این قدر مردم میگن این قدر مثال گذشتگان ما گفتن در این بورا اوخی اکی چیکو کرده ما یا اپیزودش میبریم چیکو کرده خیلی همی بابای لنگری خیلی پشتی اکران پشتی پرده قطعی کدومه خیلی صحبت کرده قطعی کدومه عشق ورزی کرده قطعی کدومه گپای محرمانه گفته همین شرطه که بخیزه در یوتیوب بگیریم بمونه با این آدمایی که با کمیتر میسه برمه این لنگری خیلی گفت این رو تا سیاه کنمه رو تا لخچه که همی گپا رو تو ناو میفهمی؟ همی برا لوبوی مرده که قطعی مثال زوجه مهربانی میکنه که همی خیلی گپا رو گم میزنه همی گپا رو تکرار میکنه شما چه مردک نیسته شما که همه خلاصاش در رفته یا همه تو چه خیلی همه خلاصاش در رفته که شما خیلی قرطون میکنه مردک های زنک های اوخی گپای محرمانه هسته که شما میبرونه در یوتیوب میمونه هم خیلی گپ میفورن هم خیلی نوارو میفورن اینه بودرو بیگو لایف بودرو رو تلاخ چکنم نمیدونی بیگو لایفا بودرو مغزی سرد میجوشه خیلی بابای لنگری خیلی مهربانی کرده یا دوستداری کرده یا گفته میگومه مردم اوخی برای زن دوستداری های میکنی که اگر سسترنه بینن حیران میشه اون محل اون وقتی جنبرایی هم خیلی دوستداری میکنی ما یک گپ گفتیم که پر در بالای پا تمام تو گپای نامحرمانه گفتی پر در بالای پا گفتم اینم که گفتم تو گپای نامحرمانه گفتی بیگا لایف بود را یه خدا بزنه یه خدا خاری زلیلت کنه یه خدا شاخت کنه که بیگا لایف بود را مغزی سرت میجوشه چیکار کرده این لنگری؟ چی گفته یک لنگری؟ یک گپای محرمانه گفته آخی او زنک هم کو هنو شگیته ای زنکای ای خدا بزنتون بعضیش ای خدا بزنتون که شما ایمان داره؟ یک چی بوده خیالم نبر اومده باشه خیلی وقت گناه گفتمش و میگم سیمور با کوهی تور نالان ای زن سیمور با کوهی تور نالان ای زن ویران شدنی تخت سلیمان ای زن ویران شدنی تخت سلیمان حضرت سلیمان ای زن شده گیا ابله مرد از زن وفا می طلبد ابله مرد از زن وفا می طلبد مغزی سری فرهاد پریشان ای زن ای زنها ای مادرها کم ترک خودتون جمع گیر کنین یا شیر مردی وطن پستوید میکنی به هم بیا نگم یا پاره بالا پا گفتم بابا تو کافر شدی بابا تو چیزای وای گفتیم چیزای نامحرمانه تصفیه قطعی چیزی نامحرمانه همی پا دا بالا پا نامحرمانه شد بیگا لایف بدرو تماشا که با یه برقه که اصولی بدرو تماشا که با میبینی با چخلای تو نلخ چکنم قطعی هم ویدیوی کردگی تو با میگن بابا را دیو نمیکنه نخی قطعی هم ویدیوتون چی گپایی زور ها بالا دای
حق مگوی حق بولو دای چی بگو مخی مردم ها این مردم نمیدونم مردمی که همش مالویکه شیدن یک گپنا گفته تو مگه تو به امام بودای امام داره رو بیگلایف دا بدونه با میبینه زنده و سربلند و خان آباد باشه یکم کس اگر سختی رسیده باشه سراز بخشش میتوس همینه زنده باشه